Jay, baraw. In ka man nagbalsiga. Tanay, awanin pagsugraw. Adupay matay mabalsig. Masadutak amang. Da kayo na. Anya, siya ti pagbalsigam. Nagalaskan nga inanak. Tasakpay nga amam ti pagbalsigam. Napigpigsa kayo mo lang, misyan. Anya lagi din ti kastoy nga inanak aya. Hay, apay akastoy tinagbali na putod ko. Apay asobra sa daw. Anya laki din ni tatang aya. Nagaduti sa una jo. In kagat nagbalsigan, tawan pagsungrod tayo. Masaduta nga raw. Ibaon ko langin ni Gurya. Tayo sa tagbalsay. Masadot ka talaga. Hala, ha. Agtugtugaw ka lang aruday ni tagbalmalam. Just kika ngay nalak. Jason, adda kagayam diti paraangan anak kaidda di taindayon. Kayat ko ti mangga. Diti nagdadakkel unay a mangga ah. Diti kasla kadadakkel ti papaya ti kadakkel na. Nakakita mo iti kasta mangga. Ija cindaan ah. Ado ijay. Aguyong jo. Adaki di mo mangga akas kadakkel ti papaya. Nakita nga rod ija cindaan. Masaduta ka mapan gumatang. Kinawan kwartak. Makapangpanganak kon iti mangga. Sapay agtubugan tingiwat ko. Tamain imagine ko tay mangga nagdatakkel nga isawsaw ko iti aramang. Nagimasan? Pumanaw ka man dito sa angop. Anyamot tan. Sipod nagkalay sata. Di nakpay naparamanan mat iti kayat ko akanan. Nang runa pay nga rod ita ta ginawakon. Atoy man naman. Makasinga kay di pa nagilad ko. Panawan na kong dito. Apay anak ko Nestaropam, Gloria. Makapangpanganak ngamin iti mangga ang kasla kadadakkel ti papaya, tatang. Papaya? Adamat mulak a papaya di talikutan ti balay. Mangga, tatang. Saan a papaya? Ay, mangga. Din ka dumawat kin ni Bakit Rimay. Adamat mula na mangga. Dayti nagdadakkel ang mangga ti kayat ko, tatang. Dayti kasla kadadakkel ti papaya. Anya? Ibabaon ko ni Jason ang mapan gumatang iti tiyendaan. Nga masadot ka no. Awan kwarta na. Kasano ko ma, ang maadaan iti kwarta, kat di matagtrabaho. Oh, tatang. Apayan, agsagit ka matay, manugang ka. Sobramot gayam ti kinasadot na. May salang mo ti paggagatan na, tatang. Ha? Adaya mo't paggagatan na? Adda, tatang. Nagagatamangan. Ay, punaw. Ay, anya laki din aya ni Jason. Tatang. Tatang, da kayo man langon ti mapanagsapol iti mangga, akasla kadadakol ti papaya. Ha? Ang mga numaragrag ti inawak, no jak makapangan iti kayat ko akanan. Ay, Jaskay. Kasla siyak matan ti amano kasta. Ibaon mo ti asawam, sana siyak. Alan tatang. Mangga, akasla kadakkel ti papaya. Naa, adamot aya kasta. Isaon, itay ka pa anak istambay di tistor ka. Awan ka di trabaho. Uray sana nga agtrabaho. Agbiagak lata. Ping! Ay, imbaga, sapay masikog samot ni Bakit Mau. Anya ko matbibiyang mo ay. Numasikaw. Mas dawak nga raw. Day talagis istambay to Ibrahim. Idinto ta masikog ni Bakit Mau. Imbis nga agagawa ka. Anya ko matbibiyang mo ay. Anya laki din ti sadot a tao aya. Ay, nagmalas mo ni Bakit Mau. Apay, si kaya timang pagpakan kanya. Tapakibiyangan ti biyagaw. Mala, lipati mong timbagak, Jason. Kahit pumanaw ka di tasango ti storkaw. Mga no, agmalas ti storkaw. Jak kayat nya dagis tambay di tasango ti storkaw. Nang runa no sa tao. Tamang tit iti malas. Kunamot lang no perfecto ka ataw. Ping! Pay! Nagalas kanto pay ataw. Di ka man, Jason. Tasi ka, day talanagan mo tinataar. Ngam ta pa nagrupropam ken kinataom ket sadot. Anya laki din na ya. Kasala, Jason. Dakilan ti tiyan ni Bakit Mau. Manggid kan
Tapno adan to kwartayaw no aganak. Awan nga ron masapula ka panggudan. Mala. Inka mangayaw, ta ipan mo ije balay da bagat silay. Tangdanan kan tao. Masadutak, tatang. Anya. Anya lagi din, ti kinasadot mo at haaw, Jason. Masadutak nga raw. Ingakit mangayaw, ta isupay ti tangdan mo. Ibaon ko langin ni Gurya. Taisaw, ti mangayaw. Ay na, Jason! Pakawanam! Siyak tibaon mo, mangayaw! Mananaw. Ingka kiting. Taisupe ako kwarta. Ay, anya kalakit din, aya! Iunay mo dati. Sinalbagkan. Nag-uwi ka mo, ting. Anya lakit din tinaasawa kaya. Tao ka di pa'y, wano may salabang bante. Na. Ay, agbabawi ka talaga. Nakikalay sa ka, Jason. Anya lagi din ti kasi abiyag ko aya. Nakakaasi ka. Nakiasawa kiti sadot launay a tao. Anya nga dati aramida kaya. Ay, isi nagsamatan. Imbis nga iso ti agpursige nga ang trabaho. Ingam saan? Tasyak pa'y ti patudunan na. Ah, Jason! Payasadot ka! Day tala aglamot ti paggagata! Oops! Sika tinangayaw, Gurya. Wala na silay. Masikog ka. Ngam sika pa'y latinangayaw. Kasanomat nga minana kat di matagunay ni Jason. Kasano kami amadan nga iti kwarta. Nang runa taga nakakton. Anya lakit din ti asawam, aya. Ay, makapasuron a panunutan. Sobra ti sadot na. Uwan nga rod nana. Ibagamkin nila kay mo, ta iso ti mangayaw. Tapno ad-adaw. No ado ti kayo ayag na. Siyempre, dakdakkel mo ti tangdan na. Wala na. Ibagaktuin to nagawid ah. Ay, anya lakit din ti kasta klase ti asawa ya. Grabe! Grabe! Tatang, kabulana kun. Aga nakakton. Ay katuan Anya nga rod kat masikog ka. Tatang, awan pa'y maigatang ko itibado kun ulas ti baby. Apay ngay asak ti pangibagaam. Kasanumot ngamin. Kadi mo't agunay ti anak yo. Nakatugaw latan, wano saan, nakailad. Mala, bayam. Ta inak to iti kaaruba. Ta bareng adda madawat ko akawas ti maladaga. Ay, anya laki din ti kastoy aya. Kasla siyak mutten ti ama. Ta siyak ti agirimidyaw para iti panagpas ngay mau. Kasanumot ngamin tatang. Awan mo't panunod di anak yo. Iso ada kayon ati mga kam iti akam na kumay. Anya? Anay ko. Nagsakit ti tiyan ko. Anay ko. Uy, Jason. Uy, Jason. Agreeing ka. Unay mo dato yan. Istorbo kay ti panaturog. Nagsakit ti tiyan ko. Ang tumar kay ti agas na. Tadi ka makaistorbo iti panaturog. Jason! Ang anak ako! Inka mga yabi ti pangiluganan ta kini Gloria. Tay panta ni hospital. Da kayo na timapan. Anya ka laki iti naya, Jason. Ala, aggunay ka, Jason. Inka mangkita iti pangiluganan tay ti asawam. Tay panta ni hospital. Ay, kaka.
Si kakaday ti amaday ta maladaga. Ta si ka may tibantay day ta nagpasngay. Ha? Naggasat kan, taubing pa'y ta asawam, kaka. Ha? Karupropam mo't unay ta anak yaw, kaka. Ha? Lakay kan, madapay laang putot mo, maladaga. Ha? Na, kaslamas daw, kaka nagiti bagbagak. Mala, innakaon, labsan kan, kaka. Na. Anya ti linaw lawat de ja pada kalakay. Siya ka na ti ama to'y maladaga. Ay, anyan. Hoy, sa daw. Ingkag sapul iti panggedam. Tapnosan niyag bisin ti anak mo. Anya ti anak kaw, tatang. Babae, no lalakay. Lalaki, lukaw. No di ka pa'y lagbalbalew. Ang mga no isina kan ni Gloria, lukaw. Ha? Mala, inkagat agsapol iti panggedam. Siya kunti makamo iti aginam. Intun madamdama. Yawid ko idan, apaman amabayadak ti bilday di ospital. Imayak lang na ngala iti pagbayad ko di ospital. Tatang, karuprupak ka iti putot kaw. Ay, lukaw! Alangan asyak, ti karopropa na. Sino kumapay nga raw, ti karopropa na. No di sika, tas sika mo ti amana. Ngam sapay la kuma, tas saan na atawidan, ti kinasadot mo. Tatang, Ala, gunay kan, inkan mang sapul ti panggedam. Tapnosan niyag bisin ti pamilya. nanasilay. Mabalin ka di asaklangan ti tangda ng magbalsay. Saanan, ang mga nuwardi-wardi lati trabaho. Ngamen, sadot ka. Maistresak laang nukasta. Ay saan nana? Aggagetak itan. Aggagat kaitan? Kasta nga rog nana. Ay katurumbang lang ah. Ngamen, addan putot mo. Agagawa ka. Tanusaksak lutom latan dagiti dakulap mo. Ay awan na. Awan na saya at apagbanagan ti pamilyam. Uwin nana, amok itan. Mala, agbalsig ka nga raw. Kalpasan na, aggaik ka di talikodan ti balay may. Kalpasan na, mga ramid kanto iti dalikan, apaglutwak iti kanan ti baboy. Uwin nana. Kalpasan na, ibaon kan tupay nga agpatpat iti runo. Ket yalad mo, ijay pagmulaak iti natang. Uwin nana. Kasta ah. Ala, irugi mo ti agtrabaho. Tasi dadaanak amang sweldo kan ka. Uwin nana. Ay, anya laki din aya. No ko maidipay anak ka amirisak. Saan ko man naparigan ni Gloria nagtrabaho. Sakbay nagpasngay. Piman mo ni bakit ka? Napanugak ah. Napanog ka ni ti hustaw, Jesaw, nanak. Agtarasubli ka, mangayaw. Aginana ka mo ta. Sapay di ka pa'y nangal daw. At dapay sublik abunagan tatang. Naskin ang mabunag ko amin ng dagiti kayaw. Tapno tangdanan ako ni Nana Silay. Anya laki din aya. Gimagit ka ngagpaisaw. Ngam sobra-sobra man mutain. Anya laki din ay tatang. Idi sa dutak. Adda makunayaw. Sa itatagim magutak. Addalat na makunayaw. Ay na, Jason. Da ito, itilaglagi pa. Dakas, tagsadot-sadot. Ken dakas mati sobra nagagat. Adi mo pa yin masangot ti mangan. Taamangan, no agsakit ka. Iso nga ita, aggagat ka na ta. Ngam di mo matbaybay antibagim ah. Numabisin ka, mangan ka. Woy, tatang. Oh, makitam na ito yung kwartang ay gumkaw. Bakay. Adtaw. Awat ka maun, bakay. Adda man niyawat mo kanya? Win ah. Ta nagtrabaho ah. Ngaron. Talaga anong balbaliw kan alakay? Ngamain, nakakaasi ka no si kalat ng timang manggay. Bakay. Agyaman ak no kasta, lakay. Ay, anya laki din aya. No apay nga itala, nga nakaamiris siya. Bakay. At least, nakaamiris kan. Naragsakak iti dayta. Sapay sakti sarsaritain dagiti tattao. Asa dutak kanaw.
Malas mo kano tasak tinakiasawa. No apay kano adinak pala sininaan. Dandanin Ha? Ngam, kunani tatang ambo. Nga agan ano sakkano, tabarang agbalbaliw kan. Ay na, mabainak unay king ka, bakit? Sorry, bakit? Tinapatag, agagat kan, Jason lakay. Nang runa pa'y taaddan anak ta. Win bakit? Sorry, why? Sorry talaga. Ikaray, sa anak kong agsadsa daw. Aggagat akong para iti pamilya ta. No adan kan iti asawa. Ay ket aggaget kamot na. Tamno din to agbabaway anak ki asawa kin ka. Alah, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay a pakasiritaan iti bihag nga intay pinaulwan. Sado! Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Ay nainggo, di ka agsapol iti naimas asidaan. Taawan mo ti inted mo akwarta kanyak. Ay kat nagremedyo ka kumamatiting gatang mo itinaima sa sidenta, Lina. Nagadon ti utang ko iti tersena. Iso asaan akon ang makautang pay. Anya? Adda paggatang mo iti arak. Ngam di ka pa'y makagatang iti sidaan ta. Anya lagi din, ayan ibagat ko. Di ka din nagpungtot. Arak is life, ako na da. Day tala agbarbar tar aramidam. Imbes ko maamapan ka nagtrabaho. Tapno adda igatang ta iti naimas asidaan ta. Awan pa, iti pagtrabaho kita, Lina. Agtrabaho agtaw no adan masaraka ka mabalin ko pagtrabahoan. Ay nainggo, mataytan iti bisin. Ngam agbarbar ta kapay lang. Ang mga nagpungtot ni Lina nga asawam no nabartek ka manan nga agawin, paringgo. Anya lagi dinaya. Pare man daw. Danag mo na ya. Siyak ti ari jay balay me. Agbuteng nilina kanyak. Kasta ka de, pare. Wen pare. Ko sila paklaing nilina. Nagsardengin na sumanao Di mo kabuteng ni Lina, pare. Oh. Apay ko makabuteng ko ti asawak. Pare man daw. Babae lang de jay. Naturad ka nga rodno kasta, paringgo. Talaga mat pare man daw. Ore nagbartekak. Awan, ti maramitan na. Nabartek ka man ay namasabat ka, inggo. Ne. Si kamagayam, tarang. Dahil talata nagbarbarta, tararamida mitag malmalam. Di kalagbayin ka ni Lina nga asawam. Anya laki din ayan ni tatang. Awan mo't parikot kinili na nga asawa ka. Anya nga awan ti parikaut, kad nakakaasi ni Lina mapan makilablabada. Tapno dalaang paggatang yun ti kaninyaw. Anya laki din ni tatang. Agpada kayaw kininana nga naglaing agsermon. Puno mo't nga may naman iti raramidam. Tunggal agsabat ta, nabartek ka. Kasla na ganun ti kwartam nga igatang mo iti arak. Anya laki din. Saan mo ta siyang tigimatang iti arak? Asinaw tinangilibrikin ka iti arak, laglag. Ni pare man daw, tatang. Di kalagbayin, inggo. Librida ka pa yan iti arak. Anya lagi din na ya. Awan madagas no ada mangilibre kanya kiti harak. Agagapsudak no sana ka mabartak. Anya, Vitaminak di harak, tatang. Iswasanda ko na pakimpiangan pa eh. Ne. Adobo mata karne ti manok tinaidasar di tilamisan. Wow. Naimas ti sidaan nita. Napag-iso.
Mabisina kasi mang pwede ti balay. Inak man kiti mga laitin na po ikaw. Sidag amin dito adobo a karni ti manok. Inibus mo amin di si daan dito lamisaan, Ingo? Well, Lina. Mabisina nga men. Iso tulang langan tinabatay. Pimanawak labiit ngam inibus mo ti si daan. Di ka man lang nang ibati. Jakpay nangan. Aya. Ay, kung nag-ano nangan kanta, basit matin na idasara si daan. Talaga abasit lang ang dagya asidaan. Gaputa impadigula ti kaaruba. Anya? Ay talagang awan manaknaka mo, Ingo. No asino pa'y awan tar aramiden na, iso pa'y tinagrawat. Anya, laki din. Di ka dinagunggungat. Nalpasan. Nakan ko amin na ti si daan. Anya nga ruti si daag kita, alaman. Ay kat, agsida ka pa ilang itisoy kan suka. Tapno, kasla adobo mo't lang. Imbag naman ano sam ni Ingaw a putot kaw. Lina, bigbigat anapan man nagbartag. Ay, tatang. Nasingput ka kidi nga asawa ti anak kaw. Masyanak pa yun kin ka. Gaputa si kalang timang manggag para kada kayo nga agasawa. No sa anak mo't amapan makilabada. Awanan ti kanon mikin ni Ingo. Agpada kamin amabisinan. No sa bali lang tinaasawa ni Ingaw. Nabayagan na pinanawan da. Tatang. Mala, siya kong dagkid-kid daw iti pasensya para kiniing ko aputot kaw. Sa dot na diya tao. Agpapas naman nga ginom, paringga. Ay, wala, pare man daw. Kakaiso na nga, ilibre nagmanan iti anak. Si kanto mo timang libre kanyak, no da kwartam, paringgo. Day talaga yung pare man daw. Saan na pare ko tita? Apaman na madana kiti korta, ilibre kan tumat. Daita, mantikayat ko kinga, paringgo. Ingo, bumangon ka. Di ka laagbain. Anya tara aramidam. Abay, Lina. Agbado ka man. Apay ang nakalabos ka, nakaiday ti sofa. Anya. Anya, laki din na yun. Ni bakit? Agasawa tamat. Nabartek ka manen, iso adi mo manen amutar aramidam. Nagalas tilangam ang nakalabos ang nakaiday ti sofa. Nagpudot nga rod, bakit? Agbado ka, Ingo. Awan babayin mo. Agtimpla ka man kiti iti kapek, Lina. Kabaalam mo tiyang timpla iti kapim. Adar aramidak. Sige na, bakit? Adar aramidak, Ingo. Makatimpla ka mo't iti kapim no kayat mo. Sige na, bakit? Ay na Ingo, awan lang arudin ter aramidam iti biyag mo. Naglaing ka pa yung agibaon. Sige na, bakit? Kay kayat ko no si katagtimpla iti kapek. Anya? Alan nasakit nga min tulog. Iso si kapela tagtimpla iti kapek. Ay, masadutak. Sikat ti agtimpla iti kapim no kayat mo. Ay na, agbain kamot ka ni Lina nga asawa, Ingo. Isoon ti mangmanggad para kada kayaw. Anya laki din. Sermonan dagmanan nanang. Talaga mo, Ingo. Di ka la agbain. Agbartag kan agibaon lat aramidam. Anya laki din ayan ni nanang. Anya lakit din asasawom dita, Ingo. No awan masida iji balayaw, umay ka dito'y balay mi kan ni tatang mo nga agsapol iti makan. Anya laki din. Oy, agtrabaho ka mo, Ingo. Intun kwan, maumakan kan ni Lina nga asawam. Bakit? Kwartaman dita. Adda, ngam paggatang ko iti bagas.
Ay, itad mo pala ganyak, ti paggatang mo iti bagas. Apay ngay. Igatang ko lang iti arak, taginuma man. Anya, paggatang mo lang iti arak, titangdan ko anak kilabada? Wen, Lina. Agakapsuta nga no sana ka makatumar iti agas ka. Anya, pagagas mo ti arak, kasta ka di? Wen, bakit? Iso nga itad mo ganyak ti kwarta, paggatang mo iti bagas. Tinapatag, makagatang ag iti vitaminak. Naglalay nga mo ngay, Ingo. Napatpatagkit din day ta arak ngam ti kanenta. Sige na, bakit? Ay, jak itad kan ka ti kwartata. Napatpatag ti bagas ngam ti arak. Apay analpay ti abagam ngay malatoy dito'y balay. Ingaw. Masapol ko ti vitamina, tatang. Anya, bitamina? Ay, kat arak tatang. Anya, bitaminam ti arak. Laglag. Wen, tatang. Pautangan nagman kita iti paggatang ko iti vitamina. Tanay, agkakapsuta kaon. Danog, kaya't mau. Anya lagi din. Danugag day ta sobsob mo no di nagsardengan na pagutangan iti paggatang mo iti arak. Anya lagi din ni tatang. Mansuan kan topay. Day talagi ninom iti arak na mong nga ramiday. Bakit? Aday bagakin ka. Anya day ta. Anya nga tano ila ko talangin di ka kaisuna TV ta. Anya, apay ko mga ila ko tagi TV. Ay kat paggatang ko iti arak ka. Anya, ila kom laang JTV tapno adda paggatang mo iti arak? Awen, bakit? Ay saan? Saan na mabalin, Ingo? Anya lagi din. Masukatan tumot la iti baro di TV ta. Apay, adda panggadam tapno masukatam ti TV nga ila ko ta? Ay kat agtrabaho ak tulad ta. Oo, kanon to, pay. Inton lumagto ti bato? Anya lagi din di bakit? Ay saan ang mabalin day tapang panunutam, Ingo? Jak makaturog, Lina. Apay adi ka makaturog, katawan lang aruden tar aramidam. Anya nga tano ila ko talangan di cellphone mo. Bakit? Anya, apay ko mga ila ko tagi cellphone ko. Paggatang ko nga ro ti arak. Kababain mo't kini pare man daw. No, jak may libre ti arak. Anya, Sige na, bakit? Ila ko tan ti cellphone mo. Tayo nakman mo't ilibre ti arak ni pare man daw. ay talaga adadaalan ti ulom gapo iti arak, Ingo. Di kan makaturog gapo tapang panunutam latan ti panaginom mo iti arak. Anya laki tinaya. Di ka pa'y lakit asawaan jay arak tapno da kayon ti agden na. Anya? Rumba nga sak matilibre mita iti arak, paringgo. Ay, pasensyakan, pare man daw. Jak pa'y nakadiskitar iti paggatang ko, hindi bakit ka? Anya? Agam di ka madanagan, pare. Agrimedyo ak iti paggatang ko iti arak. Ay, sapay makain inom ako niti arak, pare. Wen, agpada talang, pare. Agan anos tapay, sigurado man, ti pampanunutek nga ramidan. Sige. Mangnamnamak iti dayta, paringgo. Wen, pare man daw, mangnamnama ka. Talaga asyak mat, ti mangilibrikan ka. Itaman pa'y adi karimrimwar, Ingo. Masakit ang amin bakit. Anya? Anay ko, anay, nagsakit ti ulok, bakit? Agtumarkan iti agas ano maditirik nam. Ay, saanin, aginanaag lang bit. Maturog hak, ngagmalmalam. Sikat ti makam mo. Siyak ti rumwar ta inak makilabada. Uwan bakit? Rumbar kalatan, ta siya akong timakam mo di balay.
Kasla TV mo dyan logan ni Ingo iti tricycle. Wain bakay. Nadadail ka no, jay TV da. Isu amapan na ipatarimaan. Anya? Nakasarita kitay ni Ingaw. Nadadail ka no, jay TV da. Isumot lagayam nga inlugan ni Ingo dyan TV da. Kasla da pa nagdwa-dwa. Anya ti pagdwado amlakay. Jay tig-tig na ininggo bakay. Kasla da madingar aramiden na. Ha? Ay, awan ngamin pa nagtalag ko kininggaw nga anak ta. Kunakmat niya minkin ka. Ama kay remedyo kiti paggatang ti arak, pare. Anya pa lang rutera ramiden da, pare. Rugyan tanteg siya. Ay, wala. Nakatunga arak kan pulutan, ti ginatang ko. Iso agpapasta nga ginom. Day taman tigat ko, paringgo. Kunak no di nakabalan nga libre ti arak kan pulutan. Anya laki din. Siyak pa iti ko na, pare. Naimbagag nga giremedyo at damay gatang iti arak. Apa yan nagsakit ti paranggit kitam kanyak, bakit? Ayan di TV ta. Alam ko, tinakaw da. Tinakaw daw, ano napan mo inla ko. Uy, tinakaw da, bakit? Diyak na si putan, no, asino di nagtakaw. Saan ka labartak? No di kat napaklan ka pa'y nga ulbod. Talaga tinakaw da di TV ta, bakit? No kasta nga rod, takawak mo tibiyag mo. Daytoy pa'y, naumakon kan kainggong. Dayta ti maganap mo. Pinanawan na konti asawa. Gun-gunam, Ingaw. Yakin pagaro pa na laing gaya madumanog ni Lina nga asawam. Anya nga ita. Pase, gablak ay na itarupam. Tatang! Agnagam ka itan, Ingaw. Hindi kaya tamapugaw ko ti asawa. Anya lagi din aya, tinapasama kiti biyagkaw. Anya laki din. Di arak nga bain papagayam. No, saan mo nga mo ti aginaw? Ay, problema ti pay na. Agam no, tay ko na tayo nga runay na ti arak. Kat pagpaimas lang iti kaan. Wenno to raw. Ay, nasayaan. Agam no, abuso mo tayo. Ibagbaga tayo nga. Arak is life. Ay, saan ang nasayaan na ita, kakabsat? Alah, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay apakasiritaan iti bihag. Nga intay pinaulwan, Ma'am Marta. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Ay, panag-i-eskwila manan. Awan pa'y kwartak nga igatang ko iti usar dagiti anak ko. Uray siyak nga rod na Juanita. Awan matla ti kwartak nga igatang ko iti usar da Carlo ken Carla. Hay, barang ano adda sweldo nila kay ko inton malam. Ay na, naimbag ka pa'y ata ada trabaho nila kay mo. Ngam nila kay ko. Ay na, awan lang nga rudon trabaho na. Kanayon pa'y amabartag. Anya? Ay na, pudno ti bagbagaken ka na. Uray awan kwarta nila kay ko. Kanayon amabartag. Ngamin isarak na mo tingiwat na. Mapan iti ayan dagiti gagayem na. Hay, anya matan ti asawa yo, Nana Juanita? Uwan nga rod, at ako man ti agpalabada, ano sa kong. Tapno dala igatang ko, ti usar dagiti anak ko. Nay, da kayong maggayang ti masabat ko, Nana Pinang.
Nakapulis kayo, mat. Papanan nyo ngay? Ay na, adda na patag apag naklablay. Inak man ijay ile. Kasta? Ay na, naimbag kayo pa'y nana. Makapan kay man ni ili. Ay katuan mapanak. Ngamen, adda mapan ko sabden a kwarta. Agbayad nga minan ni Guryong iti utang na kadakamay. Kasta ka di, nana. Nasayaat nga rod, ano kasta? Addan to man nga rod kwarta yun, Ay siyempre adda talaga. Kano kami pa'y anaawanan iti kwarta lablay. Aniya? Naglastog mo tanday jay abakat no agsasao? Ha? Asino tidakta ka, matem? Asino pa'y kuma? Ni bakat pinang Nasabat ko itay. Imbaga nakit din akaano pa'y kano anaawanan da iti kwarta? Ay, anya lakit din. Kasla saan kamat na nairwam iti ugali da dya abakit. Sa bagay mo't kit di Ngam no agsasao. Kasla tay saan maawanan? Kunamlano ka na yun nga da kwarta na. Saan man ani bakit pinang ti pagsaritaan ta. Intakit din dya istor. Agpamerienda ka man tani. Nagbara ti panawen. Kasla mo tan impyerno ti kapudot na. Ay, nasingir mo ka din ni Guryong bagay. Ay katuan Oh, adto iti kwarta na singir ko kan kuana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, hay, 10,000 ko naman. Ha? Kan saan laday ta? Daytoy mo, tinasingir ko kin ni kumarik nga istilaing 5,000. Iso nga da kwartak 15,000 pesos. Ay, nasaya at no kasta bakay. Gumatang ka nga roday, niti siday. Tay karni mamay. Makahuman ti kanayo na natag. Ay katuan dagtalagayam. Mala, mangisaan ka nga rod itin na pawaiwan. Mapanak ijay tersina ni Panyang. Gumatangak iti sidaag. Nay, si kamot gaya maray. Wan siya. Salud-sudam mo't no anya daytoy imot ka. Aniya? Karne daytaw, karne. Si kangay nagapwam, kadwam pa'y tapawm. Ay na, nagkapuak man ni Jayan da Madam Rosalia. Kaduak pa daytoy apukok. Nakilabada ak. Imbag lang nga daigatang ko iti usar dagiti anak ko nga giskwila. Apay, awan kwartam ngay gatang mo iti usarda. Awan nga ron. Iso nga agan ano sak amapan makilablabada. Ay, unay daytan, Juanita. Amangan no kayat mo, ti umutang kanya kiti kwarta, ngay gatang mo iti usarda. Ha, agpay sa umaray. Wan, Juanita, umay kanto iti balay. Pagsaritaan ta ti may papan iti dayta. Ay na, agyaman ak unay kumare. Ay, awan na nyaman na, Juanita. Imbag lang nga day gatang mo iti usardag iti anak mo. Kasi damat no sumrek day pagadalan nga awan usarda. Uwan nga raw, maray. Sapay na ira na ngamin nga awan trabaho nila kay ko. Ay, ibagam ama pa nagsapaul. Saan akanayon kat addamayat nga agpautang kada kaya. Wan, Malain kan, tapno maigatanga mong dagiti anak mo iti usarda. Anya, pinautangan na kayo ni Nana Pinang iti kwarta, kunayo, Nana Juanita? wan. Mas daawak nga raw ta pinautangan na. Manungay ti impautang na kada kayo. 1.5. Umdas nga igatang ko iti usar dagiti anak ko. Ay, kat nasayat nga rin no kastaan, Nana Juanita. Adda usaran dagiti ubing yo. Hey, siyak kumamit ti pautangan ni Nana Pinang. Adda ko man napatig apang usara. Ha? Kat kasarita ma. Amok nga dapay kwarta na dayjay. Ngamen, nagpuskol jay pitaka na idi nagpautang kanyak. Kasta ka di, Nana Juanita. Ala, bareng maranaak ni Nana Pinang, takasaritak man.
Anya, umutang ka doon na. Wen ko manana, uray 1.5 lang. Ay katuan day talaga yam. Ay na, agyaman ak unay nana pinang, agyaman ak talaga. Awan na nyaman na, basta dalakit day. Napikit din na saan. Di kay madanagan, nana. Bayadak tumit lang. Apaman nga da kwartak. Kun saan ang mabayag? Nasaya at no kasta. Mabit lang tala at ti kwartak nga ut-utanga. Ay na, Nana Juanita. Sapay la kuma. Tasaan nga aramidan ni Nana Pinang tikas iti naramid na idi kininanang ko. Ha? Anyat kayat mo asawan lable. Idi ngamin, pinautangan ni Nana Pinang ni nanang ko iti 1.5. Idi kwan, ni, ibuy-buy na matan. Aniya? Ay na, pudno ti ibagbagak, Nana. Nagalas ti ugali dayjay abakat. No agpautang, mayatay so ti umuna amang ibaga pautangan na ka. Ngam no sumro matitililing na. Ay na, ibuy-buy na kunak tumat. Aniya? Iso ano adda kwartam nana, bayada mon ti impautang na kan ka. Di mon orayan nga ibuy-buy na. Ay na, sapay awan pa'y kwarta kapag bayad ko ita. Agdiskitar ka nana. Nasaysaya at pa'y nga imutang kalaangan iti Bombay. Nga may ti dayjay aman ang ibuy-buy abaka. Nay, apayain. Agong ungit kamitin bagay. Sabay at may sakang agsasaw. Hay, marurudak. Anyamanan ti pakaruruda maya. Ni Juanita man, manungal dawin di utang na kanyak awan 5. Ngam di matagbayadan. Adya, Umutang-utang, ngam nagtiwod mat ngagbayad. Ay marurudak ka talaga. Hinton kwan mapankupok kapok kawan ije balay da. bakay. Ne, da kayo magayam ti masabat ko, Nana Pinang. Kaslagong ungot kayo. Sana kasla, lablay. Talagang agong ungota. Ha? Taapay, Nana. Dayjay Juanita, di na mo ti agbayad iti utang na. No saan agapoy ti kwartak nga impautang ko kankwana. Saan anakadal dagiti ubing na itatawan. Gaputawan igatang na iti usarda. Aniya? Gaputadyak sing-singiran. Saan matangaw may agbayad ti awanan bain na Juanita? Paymantain na pagsasawan. Ay nanana, saan kumamat agasta? Ngamin, da kayo tinagboluntaryo nga agpautang. Saan mat animanang Juanita tinangpilit kada kayo? Ay basta, utang is utang. Saan ngagbalin kanyak dagita sarita? Mawatam! Anya? Kasta timbagakan ka di bakit? Nagsasanga ti Sara na? Wan bakla, nakalas o talaga ti ugali dayjay abakat. Katwan man. Manipod pa idi, kinaging ka ita. Ay, managibuy-buy dahi dyan. Aging tutulong itipada na atao. Inton kwan. Awan pa'y manungal daw, ibuy-buy nan. Ay, agyaman dayjay abakat, tasaan da tutupan. Ay, no siyak na ti pagaramida na itikas jay. Talaga at tutupa. Aniya? Juanita! 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 Ha? Kumare, abay nga agpukpukaw ka matan dito. Nakababain ka dagiti karuba. Ayawan bibiyang kaw numangag dagiti karuba. Ti kanyak lang, bayada mo ti utang mo. Aniya? Day tati pagungungtan yaw, kumare. Nagsaritaan tamat, abayadak mo't tadayjay. Ngam saan pa'y kumanga ita? Ngamin, awan pa'y naurnong apagbayad ko. Ayawan bibiyang kaw no anyaman ti rason mo. Basta bayadam dayjay itamot lang.
No saan ka ngagbayad? Idarum ka iti staff wano ipapulis ka. Aniya? Anya mo tikas nga ugalim. Sika tinagboluntaryo nga agpautang iti kwarta kini Juanita. Ngamita agong ungit ka. Jak nga rod mauray nga umayag bayad. May saka mag, saan ka makauawat akunak? Anya, Orayak nga oray, awan mo tantiropa ni Juanita nga umayag parang. Kalpasan ana usar na ti kwarta nga impautang ka. Ha? No saan nagapo kanya? Saan anak kaadal dagiti ubingda? ay na, pinangaya. Awan pa ti makalawas manipod di nagpautang ka kinkwana. Ngamita, umapapoy mo tinday tapong mo. Ah, awan pa'y makalawas. Aya, Kidwain, ay salbag kini ti kastuyaya. Saan mo magaya mapampanunutay? No kaano ti nagpautangam? Basta napanunot mo ang mapanagsingir, mapangkalatan, nga oray ka lagpok-kapok kamay. anya. Wando na. Parikot ko nga ron ita. No sa dino ti pangalaki ti bagbayad ko kankwana. Tapno man sardengan na kon nga may pukpuk kawan ni Jebalay. Nakababain ka dagiti karo ba? Ay na, madanagan na na Juanita. Ang mga nukas tamot ka aramidan na kanya. Gapo iti kwartaan na utang ko kenkwana. Ay na, masigurado akas tama ti aramidan na kan ka. Siyak tupay. Awan pa'y makalawas manipod imutangak. Ngamita, iboy-boy na mutan. Ti kasayaatan nga aramidan tayo, nana. Mapantayo laangan iti ayan ni Manang Luz. Isu laangan ti mapantayo pagutangan iti kwarta. Isu ti pagbayad tayo kin ni Nana Pinang. Ha? Wala na. Iti kasta, mabayadan tayon ti utang tayo. Tapno awanan ti pagparparikutan tayo. Iboy-boy na magayam. Ket, ada na utang yun. Ay na, naimbag nga rod na. Isu ti mapan mi ibayad kin ni Nana Pinang. Ay, jakon urayan nga umainakmet kawan gapo iti utang ko. Ay, nasayaan. Tanapanunot mo dahit na. Naimbag ni Manang Luz. Tanuawan pagbayad mo kahit makitungtong ka, makaawat. Nuni bakit Pinang? Ay, naglaing nga gibuy-buy. Wan nga rod, unak lakit din no nasaya at ti ugali na. Isu ang nagagara nakmat nga imutang idi pinautangan na ni Nana Juanita. Ay, gusto lang tanapadas yun. Inton sumaruno, amo yun ton. Ura iso tag voluntaryo nga agpautang. Saan kayo nga umut-utang? Oh, aday ta. Dayta ti bayad ko iti utang ko kun ka. 1.5 dayjay. Ngam ni nayunak iti duwagasot. Iswa 1,700 amen. Ha, uray sakmat nana. O, at titibayad ko iti inutang ko kada kayo. Nay, apay ngay nga agbaybayad kasi kaduna. Kat saan ka pa'y mat asing singiran. Ay nanana, jakon urayan pa'y nga umayo aramidan kanyak tikas iti naramidyo kininana Juanita. Anya, impagarup mi no nagtaod di tapuso yu ti tumulong iti agkasapulan. Ngam saan mo taiboy-boy yung magayam. Huwag nga rod maray. Nga bumila kumakas tagayan ti aramidaw. Saan kami lakuman nga imutang? Kan may sa, si kamot tinangibaga pa utangan da kami. Saan ada kami tinagpilit? Ngamita, kasada kami mutan ti parparwarin nyo wa nagpilit kada kayo. Ay na, pasensya kay kuman ha. Alaan nyo na iti kwarta. Iti kaano man, saan kami to nga umutang kada kayo? Man nagibuy-buy kayo. Anya! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Ay grabe met daytoy nga episode. Ada met laing ni Jason nga isu ti tunay nga sadot iti istorya.
Inaldaw nga agistambay, akarkararag nga adamang kwarta kenkwana, ngemsa na mapanunot nga isu met ti masapul nga agtrabaho ta ada asawa na kenumayan ti anak da. Nakitag ti panagiptor ni Gloria ken dagiti naganak na, saan na nalaka nga makiasawa iti tao nga awan interes na nga mang sapul iti pagbiyagan. Nakakatawa nga addamet addal na daytoy nga istorya. Adu kadagiti tataw nga kasla ken Jason iti rugi agsardeng iti panagbiagda nga nakaasa kadagiti sa bali. Ngem idi nang rugi nga nagparang ti responsibilidad, nang rugi met nga nakarikna iti kinapudno ti biag. Ti panagsikog ni Gloria ket isuti nang lukat kadagiti mata ni Jason. Idi avan pay anak nga kasla avan met pakasignana. Ningem amo na nga amain, nang rugi met nga nagbalbali u iti panunot na, nagbayat met ti papel ni nana silay ken ni tatang. Saan daga pinabayaan laing ni Jason nga agtultuloy iti kinasadot na. Nupay narigat ken nalabes no daduma dagiti balakad, makitamet nga kayat dala eng nga matulungan ti ubing nga agbalin a responsable. No saan da nga pinagzardeng ken pinagdar, baka agingga ita agururay laing ni Jason iti libre a kwarta. Nakakatawa unay dagiti eksena nga agzapsapol ni Jason iti para antap no saan nga agtrabaho. Kada ada may baga ken kuana, ada met sungbat na. Ngemi dinawatan na asaanen ang mabalin data ta ada pamilyana na pindas ti panagbalbalyo na. Data ti kayat makita dagiti akbuya, sam laing a komedya no diket karakter nga agtubuken agsukat iti naimbak. Nagustuhan ko met ti mensahe ti istorya saan amalas ti mang pababa iti biag ti tao no diket kinasadot ken awan panagbateg iti responsibilidad. Ado at tao ti bagibaga nga malas da, nangem no kitain adamet dagiti oportunidad nga di dakayat alaen ga po iti kinauyaw ken kinatamad. Idi nakita ni Gloria nga trabahon ni Jason ken mangtedmanga, nakarikna met ti panaglawm. Basit leng nga bagay dayta, ngem dakdakel a sinyal a nagbalbaliw ti tao. Saan na masapol nga dago sa nabaknang bueno nagbali na perpekto, mas importante nga addap panagmula iti panagbalbaliyo. Overall, daytoy nga episode ket napinta sa kombinasyon ti komedya, pamilya ken adal iti biag. Nakakatawa ni Jason, ngem isu met ti nangipakita nga uray ti pinakasadot at tao ket mabalin nga agbaliw, no adda ayat responsibilidad ken panagisuro dagiti tattaw nga agayat ken kuana.